Mambuong adlaw Cebu. For today's ganap, ipahigayon sa atong Cebu Provincial Youth Development Office ang pinakauna nga Cebu Alampat Exhibit or Arts Month. Kauban sa pagsaulog sa atong National Commission for Culture and the Arts ang National Arts Month 2026. Tara, atong tan-awon ang maanindot na opening sa atong Cebuano artistry and creativity. Tara! Spirit. To our artists and especially to our creatives, know that your province sees you, believes in you, and will continue to support you. Because when our artists thrive, our culture grows stronger and future generations learn to love who they are as Cebuanos. To this beautiful beginning, the first among many celebrations of arts in our beloved province. To the artists, to our youth group, and to Cebu, cheers! Ang Provincial Arts Month 2026, ani sa Alampat, kamatuuran, kadasig, ug panaghiusa from February 1 to 28, 2026. Ani ang mga aktibidades nga giandam, Arts Talk, ani sa Alampat, Stories of Practice and Purpose. Ug aduna po'y hulagway sa kamatuuran, Digital Arts Illustration Contest. Ug ang Sugilanon sa Cebu, Digital Storytelling or Real Challenge ug sayaw sa pagpahayag, Fusion Dance, Cultural and Contemporary Dance Competition. At tingi ang mga announcements sa atong Cebu Provincial Youth Development Office o sa Cebu Provincial Information Office. Og mao kadto ang opening sa atong Cebu Alampat Exhibit or the Arts Month Exhibit nga gipanguluhan sa atong Cebu Provincial Youth Development Office nga gitambungan gyud sa atong People's Governor Pamela S. 𝑑𝑰𝑒 diri sa Capitol Social Hall. So atangi pa ang uban pang mga aktibidades nga giandam sa atong CPYDO para sa atong National Arts Month celebration. So see you next. This has been Ron Joe, your Ganaps buddy for Capital Ganaps.